Ata qanday 16'nın karnechkasi ham jindayam bo'ldi. Ajaka qanday yaxshimi? Bitdingiz magazinda? Assalomu alaykum. Ata qanday yaxshimi? Demdi uspi desa yaxshimi? Ha, mana. Qara ata basınız. Ha, mana açın ata. Kelin. Men kunni açib o'tam yo'lni. Kelingizlar. Basın ata. Ha, bismillahirrahmanirrahim. Aqjo'lda yo'l bo'lsin, ha yo'limiz. Ko'primiz. Ha, mana ke. Bu yerde ata yecem nemgegi var. Yecem kunde kunasır iyilep para örer. 47. köçön oğda ber köprümüz yok. Köprümüz ayak içindeki tar depçe ata. Buna kuda kalasa yoluz açıldı. Buna köprü kenem bolup kaldı buna. İçindeki kıl köprü olçu. Kana жүрүңүздөр bunda. Buna eski köprü, teti köprü olçu da. Buna gördünüz mü? Buna içindeki köprü olçu. Oşa köprüde 35 yıl katladınlar. 35 yıl oşa köprüde katladınlar. Hem o köprünü aldı öyle bir estelik kılıp hop öyle bir yerge. Çok koşuyor dağı 40 yıl katladınlar. Suyunup kaldınızlar ata. Ha, yol sonun bolup kaldık da kalasa. Ata bu yerde azı bir mesele var. Buna iki çeti trotuar kaldı azırınca. Azırınca kaldı. Kuda kalasa mınavı Mart aprelde kayıt başlayız. Sebep degende hazır man üstüne asfalt basalbayız da bunu zamen grunt takılış gerek. Gete bir metre, 1,5 metre mınavı içinde astılayla layın tazalap alıp bana şağıl tök üstün basar. Zaten onda oturup kalat da. Ava kuda kalasa sağının kılıp buna ki. Azırınca pake elder basıp duruyor öğret. Bu jalpı uzunluğu 1 kilometre 200 metre. Köprü, köprüden arka jana eje juratqa, oşol ejenin үйүнө чейин жанагы перекрестокко чейин. Ава, 1 kilometre 200. 16 metre trotuarı менен лотокторун койдук мынакей. Анан көрдүңүзбү мына башкача ар бир үйгө мондай кылып көпүрө кылып кетти. Бул өзү негизи биздин эмеде жок. Мына проектте жок мына. Ава. Alloh taolo mana bu qilinilgan ishlar hammasi o'zimizga zahir oxirat bo'lib qiyomatda soya yo'q kunda Alloh taolo o'zini arshisi bilan soyalantirgan bo'lsin. Mana shu Qirg'iziston davlatimizni o'nigib o'sib ittifoqchilikda hayot kechirishida Alloh taolo barchamizga nasib aylagan bo'lsin. Allohu akbar. Rahmat bo'lsin ata. Olsun köprübüz uşul elge hizmet kılgan köprülörden bolsun, ötkön maşinalar, ötkön jolooçular bardygy rahmat aytkan жақшы мосттордон болсын. 5 жылдан бери жүгүрүп, 3 мер алмашып, 47-ci көчөдө ыйлай берип, мына өзүм эм карып калдым. Мына бүгүнкү күндө иш жүзүнө ашып жасаган иштерибиз. Жеңишбек Шермаматович өзүнүн группасы менен келип, ушул бардык шарттарыбызга түшүнүп, мынандай эски мост менен үстүнө баягындай неме коюп, чоң машина өтпөсүн, ушул элдерге кызмат кылып турсун деген кичинекей көпүрө болчу. Ушул көпүрөнү мынандай кылып чоңго алмаштырып, азыр бул адамдын Жеңишбек Шермаматовичтин урматтуу президентибиздин жарлыгы менен Камчыбек Кыдыршаевичтин үлгүлүү иштери алып барган өзүнүн Кыргызстанга кылган жакшы жөрөлгөсү менен шаарыбыз көркүнө чыгып, ошолордун катарында биздин Достук микрорайонунун Кулмаматов атындагы көчөнүн 47-ci көчөнүн бүгүн ачылыш аземи болуп турат. Биз аябай ыраазыбыз мэрге, эптемей болгон жок. Өтө күчтүү темп менен чоң лотоктор коюлуп жээктерине аябай жакшы курулду. Şu köprüde adashmasam 20 yıl, 25 yıl da undan ko'proq vaqtda el foydalanib keldi. Hozirgi kunda avariyni situatsiyada kelib, odam o'tishda ham qo'rqa turgan bo'lib qolgan edi. Shuni kengaytirib bersin deb 5-6 yildan beri Tevadagi mahallaning damkomlari bilan qayrildik. Hech qanday bir natija ko'rganimiz yo'q. Lekin alhamdulillah mana 1 yil 6 oydan beri jug'urib, mana hozirgi mana shu katta cho'ng ko'prikni qurilishligiga rahbariyatlar bilan qolaversa Alloh taoloning marhamati bilan erishgan bo'ldik inshaalloh.